Vanoi gam tinaung so piu le naw sa so la ko ngai zo se ka in lemwe. Tuni November disim so Monday 2025 ni konjong sa so le vanoi so se ki taw ite. Pangal ho news min thang loi Al Jazeera te report dung zuin Hamas terrorist on August 2014 laya Gaza southeastern Rafah le noya kona IDF yuvati ho na chanuwa mi thum anathawa athi hola Lieutenant Golden longdam san ki po ucho ka komovin om taitin anapong do ve Hamas on Lieutenant Hadar Golden kan mutawe tia anapon do zo win zani nila pungni vel chun Red Cross te khona konin pu Hadar Golden longdam sa chu IDF on pivin ama himong nam ti ho vet chilna forensic examination bolding in anapuita ve kiti nahi IDF Chief of Staff Lieutenant General Yel Zamirin hichithu to kisayin talo pu Lieutenant Golden penna anule apa lia le simkha Golden chu aga kimupin nachapa longdam sa in lam hungkile tho ding a hi tia kana sei chu agui lungding a hi tayan ti pe kumsom baljan chi ta wangin Lieutenant Golden mule pa nachapa lon angai na lon chu anim chompon alongdam sa be chu judate dan dungzu ya ki wuya alhan hoi ta asim pi ding chu atup jinglon a hi Hamas den pu Hadar Golden longdam sa hi tia ahin thoru chu a hi te ding kinem ve tu le tu hin Hamas terrorist ho khona Israel longdam sa ho Thailand ho khat jawnan liman mu ho hi awa na laije kiti nahi IDF report dung zu in paratrooper son Samaria ko pisunga Al Farah refugee camp dung ho chu operation anabol nawin pangal terrorist ho khanin meipu manal hamas jin ape penin nakap li tawe athipa chu Palestine Authority hon Ab al Rahman Ahmad Abbas darase ahiati IDF of video anathan sa nu military advocate general Tomer Jerusalemi zong abol hil na chu sangwa leading ahin amale ma anakithat goin athi masangin paramedic hon anamuto ovin agang lamin anachan win tu hin awol dom tayati Lebanese o outlet report dung zuin jani chun IDF o drone in Lebanon langa Swane town le Herbert Salem town ki ka gari khat hu hlai chu bom anal ha khu move ati hichithu to kisayin IDF a konin wang official statement ima ki so po nahi Wynet Global to so dung zuin Turkey 10 Israel senior official ho mi som thumle se gi tabang Israel Prime Minister bu Benjamin Netanyahu le Defense Minister pu chule Security Minister pu zaunan Gaza sungin alam lowin pangal ho thatwe Turkey gam sunga hu le kimanding hi tin Turkey President pu Erdogan chun anapong do inahi New York ko pi sunga lam kai kite na anakai do pa Zoran Mamdani chun election anazozin Hamas terrorist on ki pathu na thotwi nahi inasay bangun Zoran Mamdani kiti pahi Muslim ho ahin Israel muda ta akhat ahi na chunga Vano yami yosin Hamas de hi terrorist ahi vetia anapondo gamu hitan ama hin terrorist ahi veti nom lo helahi aho limna nukha pen khana chun tua ko na New York ko pi sunga gamdang mi ho ahung cheng nom nom ka le me tin anapong do nahi Zoran Mamdani kiti pan media ho nga tu so na bolnan New York City ama waipu na noya dukan dak chum hon tua ko na cigarette zule lottery ticket ho azo thailo di wahi tai tin kinchan umta thuso chu na sei kiti nahi isai bangun Zoran Mamdani hi pangal muslim ho hin ama ho Islam ho dan tung zu ya churup ki chep zu ki don le lottery ticket ki ka ho hi phallo hi hichi Zoran Mamdani major dinga ahung kai do zawa konin Israel ho 46% tabangin New York ko pi sunga ga kholjin lodi wai ta ya kiti nahi aje chu New York ko pi sung ko muslim ho thanei na hung len ding juda ho ki the na hung tam ding din mu nahi Italy gam sunga Pakistan muslim khat imam kiti pangal ho ho hil khanin sermon ananei nan Italy gam sunga muslim pangal ho komin muslim te hin sei se ho le hindem ho chu bolcha ovinan ti zin aho limna video chu ana viral in Italy government khomchan analungin Italy gam sungmi ho zong analung hang theile jengwe Italy Prime Minister nu Giorgia Meloni in Pakistan imam pa thusaya naza za chun nidan somni leli sungma man Italy citizenship ahina ho anakapi in Pakistan langa aye tha na ngai ngai ya ale soldi wai tai
Sudan gamsunga galjam ho kiloi khomna organization General Coordination for Displaced Person and Refugee Spokesman pa Adam Regal kitipan Sudan Tribune tu somi ho anahet saanan Paramilitary Rapid Support Force militant kitihon galjam milam ho chu karni area dungin analam tinuvin numai ho kichep nawin tu le tunjong chapang zawnan mihim asanga sim akhot ovin na lai jeti El Fasher kopia kunin kilometer song gup jan sawin mihim sang som le sanga tabong tawila taung azam lut tawin atam zo azam na wa kisu khangen hiwin adam do loading zong atam eti pu adam regal international gam hole humanitarian organization hon lole aine le cha tui sil le chen ho nei ki thopi wintin thu so mangchan ahin phong doi nahi Russia le te le Ukraine te zong akigal naw phatlaman no di pon BBC tu so dung zuin Russia ten Ukraine gamsunga nuclear power plant substation le milham ho chen na anabulu zewin Ukraine te milham ho mi gup anamol le me ati Ukraine foreign minister putupon dung zuin Dnipro kopi sung Russia ten drone na ai kap zewin milham ho mi thumathin mi somlani ki tong khan chule Kharkiv gam kai injong mi khat anamol le me ati thu so chanin ke chai tai sel thu so le wanoi thu so na ngai jingno ma subscribe lo lai nei le lungse ten subscribe min ki za to kit ka se bin bon chawin dam se loite